factory y'ebitookye egi neza kwombekwa omu Rusanga omuri Kiruhura kandi okukyombeka kurangirira orukurura PBED Professor Florence Muranga obwo abebembezi ba district ya Kiruhura babire batayayire omu Runyaruzinga Bushenyi district. Twakora approximation actually. Bushenyi is supposed to concentrating on the primary value addition. All the secondary aspects were supposed to be in Senegal. Okurugirira nteekateeka ya PBED district ya Kiruhura ikaba ecemereire kutunga ikorero eri kare okuhwera abahingi omuri Kiruhura, Ryantonde, Kazo, Isingiro n'emyanya etoreire district ya Kiruhura kwonka ngu ekintu eki abebembezi bakakipinga omu kubanza. ITP so that all infrastructure start be developing as we do complete the R&D aspect. Uga kubona abagizi sire kibi jaje etera kendu rutaza kuba shimeraka kantu kabawe story yona mugirebe byagenda ekyo macebitoke kareba barha ya president ne hada directive ne gereza ministry ya naif ya wabera honorable Rwamira in fact Rwamira yagarka yagirisibine yagarka yahandikira aba naguri ba identify ngitaka batemu factory keshime kwa netandikane yasanga. Mukuru wa district ya Kiruhura Dan Mukago Rutetebya ayihanangirize abari kugaya emirimo ya PBED. Ito twaba surprised abantu batwirene bagira ngo factory teri yote gukora konka twayerebera twamayangwe ibintu ebi biliyoni bikora icyo kureberaho twashanga nkunu ya triste kitoke hati ekice cya 15 kibekiri yaryebiri egino report ine hano office ya chairman C5. Abahinji n'abebembezi barambwire factory ya Nyaruzinga kandi bashomesebwe ibintu byinji. Namwe turesere cyoma mwavuga no mwamgingo aha aresere cyoma icyo kukiverera kwitaka tukamango ikintu cyo kubura mu nekende kandi cyo mugishomuru haturiye bitishime kuba tukora twese science. Ekitumba turakiyamu ehuzi mizezi konkezi mpaha zitreatingire na dyes kugira ngo tukore crafts zine colors nyingi ninga zine erangi nyingi. Ekyome kiri kuzakorwa ha Rusanga omuri Kiruhura nkiza kuba nkyomye ebitookye kukoramu ebintu nka biscuits, emigati, cakes, esano n'ebindi. Gashakwa Abraham Gans.